Шертме уйген вуннымыжынче Чувашинре кыжылы вируспа шигынны нумай чарыва прахышларыш. Выл шутра пиде хопламалы сыхлых хадеребе узуграсыде. Маскана тұғынмалла ешук, шакна кашны хый суйлайд. Паян кыжылы вирус кайла таврынма бушланы вғытыра пушехте. Влашра тұржаганзен тундыгунзерен ирдеген ларыве шыбах шак ыйдуран бушланжы. Кыжылы вирус каллех вайлме бушлары. Шерживан теп хулынже мускавра халық нумай буғынаган вырында, тада суду үлі жүржезенже маска дұғынасыне каялла давырна. Чувашин реде лары дұру Шертме уйхен вәженже узал жире шаклатнызене кунсерен вунулты ширым шуда илне булсан, халі кугыдарду вишхудытлара юсне. Илашки вғытра вадамран кунсерен утмылытла жынна ковид вындықыр диагнозлардашы. Чарузем пури ешук маска дұғынсан аванрақ. Темдезенде сыхлық хадербе узугурны чир шаклада срам булыжать. Сывлыха сыхласы кашнен хойынтивиші. Халық ешлы вырынсенже, лавказенже маска дұғынзам вырынлырақта. Тері Чуваш республикин пуштаки Олег Николаев. Шавнамай сүдейлі жүржесенде сыхланмалы бірге калаган пілдерюзем булмалы не балыртыры. Шаунбегех вол прививка думалы бірге диаза илдерджі. Кергунне диалыкран шаккать. Севешандалыкран инфекции черезем аншаклан чердезен, маларах вакцинация изіне термели бірге аза илдерджі Олег Алексеевич. Республика Гларамвали Алина Сусметова, Игорь Зверев.